mu gihe ibikorwa by'igisirikare ku butaka bwa Ukraine bikomeje, imirwano ruturi ikomeje gusakiranya igisirikare cy'Uburusiya n'igisirikare cya Ukraine gishyigikiwe n'igisirikare cyo mu burengerazuba bw'isi. Perezida Vladimir Putin yongeye gutungura abatuye isi yose, ategeka Minisitiri w'Ingabo w'Uburusiya General Sergei Shoigu ko akora izi mpinduka zikurikira: umuyobozi w'ibikorwa byose by'igisirikare cy'Uburusiya agirwa General Valery Gerasimov, wari usanzwe ari umugaba mukuru w'ingabo z'Uburusiya zose. Uyu mwanya usimbuyeho General Sergei Slovikin, wari usanzwe ari umuyobozi w'ibikorwa byose by'igisirikare cy'Uburusiya ku butaka bwa Ukraine. Ubu akaba yagizwe komanda ushinzwe igisirikare cy'Uburusiya, ariko kandi ku gisirikare kirwanira mu kirere. Uyu n'ubusanzwe asanzwe ari impirimbanyi mu gukoresha indege z'intambara z'igisirikare cy'Uburusiya, mbere yuko ayobora ibikorwa by'igisirikare cy'Uburusiya byose muri Ukraine. Nicyo yarashinzwe. Uyu azwiho kugaba ibitero bikomeye by'indege z'intambara z'Uburusiya mu gushegesha umwanzi. Ni byinshi cyane bikomeye. Uyu mu munsi mubi, ni byinshi cyane bikomeye. Ku munsi wa 322 w'imirwano, Perezida Volodymyr Zelensky akomeje gushegeshwa n'ibyemezo bikarishye bya Perezida Vladimir Putin. Umutegetsi wa Moscow byavuzwe n'abasesenguzi ko ibyo yakoze ari uburyo bwo guhahamura ubutegetsi bwa Kevin nabo mu burengerazuba bw'isi. Ati General Valery Gerasimov n'umwe mu basirikare bubashywe kandi batinyitse mu gisirikare cy'Uburusiya, kuba yari umugaba w'ingabo z'Uburusiya zose. Uyu munsi Vladimir Putin agafata icyemezo cyo kumujyana gukorera ibikorwa byose by'igisirikare cy'Uburusiya ku butaka bwa Ukraine, nikigaragaza umuhate n'ubushake n'ibyifuzo Perezida Vladimir afite kuri iyi ntambara ya Ukraine. Ati Vladimir Putin icyo yemeje kigeraho, ntabwo ashobora gufata icyemezo nk'iki gikomeye cyo kongera amaraso nk'aya mu ntambara ya Ukraine agamije gutsindwa. Vladimir Putin, abasesenguzi bakavuga ko ibi byemezo ari kubifata mu rwego rwo kugira ngo agere ku ntsinzi vuba na bwangu. Abasesenguzi mu bijyanye n'intambara ya Ukraine bavuze ko Perezida Vladimir Putin yifuza ko nibura intsinzi igera mu kwezi kwa gatatu yamaze kwibona mu biganza bye, ariko kandi ku rundi ruhande bikavugwa ko Zelensky yamaze guhamuka bigendeye ku byemezo bikarishye biri gukomeza gufatwa n'igisirikare cy'Uburusiya bigamije kumushegesha ndetse no kumwambura ububasha bwose afite ari gukoresha, ari guhabwa n'uburengerazuba bw'isi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze muri Pentagon, Minisiteri y'Ingabo y'iki gihugu yanze kugira ikivuga mu gihe yari maje kubibazwa n'ikinyamakuru gikomeye Al Jazeera. Iki kinyamakuru cyateye intambwe kibaza umuvugizi wa Minisiteri y'Ingabo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyo bavuga ko byemezo by'Uburusiya bigamije gushyira imbaraga nyinshi mu ntambara ya Ukraine, maze aravuga ngo uburenganzira n'ubwa Moscow gukora icyo bashaka, gusa nibatwitege natwe turi ku ruhande rwa Perezida Volodymyr Zelensky. Aya magambo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasamiwe mu kirere n'abavetera mu gisirikare cy'Uburusiya, bahise basubiza iki gihugu bati ibyo mukora byose kandi mushuka Zelensky gukora ni imigambi mibi igamije inyungu zanyu bwite, ntabwo ari ikigenderewe kuguharanira ubumwe n'ubuzima bwiza bw'abanya-Ukraine. Murashaka kugira ngo mushore Zelensky guhubuka gukomeza gufata ibyemezo bikarishye, ari nabyo bizashyira akadomo ku buzima bwe, kuko azakomeza gushotora intare yakomeretse y'Uburusiya, bigatuma Vladimir Putin nawe ashyira ingufu nyinshi mu gisirikare n'ibikorwa bya buri munsi mu maoperasiyo rutura yo gushwanyaguza igisirikare cya Ukraine. Abasesenguzi bakavuga ko kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa n'Ubudage bari gushaka uburyo bwose bagerageza mu gushyira ingufu kuri Zelensky ngo akomeze yihagarareho ari ubugambanyi bukomeye. Ati Ubwongereza bwasobanukiwe n'urugamba barimo ku butaka bwa Ukraine, maze Minisitiri w'Intebe w'iki gihugu Sunak afata icyemezo cyo kuba bahagaritse inkunga yose bageneraga igihugu cya Ukraine, ahubwo bagakomeza kuyiha amakuru y'ubutasi, ubundi bakareba icyo Ubwongereza bukura muri intambara ya Ukraine. Aba basesenguzi bati Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibikunda ubuzima bw'abaturage n'ibikorwa byayo biri mu isi nigabanye ingufu ndetse no gushora Zelensky muri imirwano, kuko nyuma ya Zelensky na Leta Zunze Ubumwe za Amerika izahomba bikomeye. Ariko kandi imwe muri radio zikomeye Moscow mu Burusiya, Biva FM, yavuze ko icy'ingenzi kandi gikomeye cyamaze kumenyekana ku migambi ya Vladimir Putin ku ntambara ya Ukraine. Ati arashaka intsinzi, intsinzwi ntayashaka, niyo mpamvu yashyize imbaraga nk'izi muri iyi ntambara ya Ukraine. Ku kibuga cy'imirwano ku mirongo y'imbere ku rugamba, amakuru avuga ko Perezida Vladimir Putin yashimishijwe na raporo yakiriye yuko ingabo z'Uburusiya zikomeje kugarura umutekano mu gice cya Donbass kirimo Donetsk na Luhansk, Zaporizhzhia na Kherson nabyo
bikaba biri kugeragezwa uburyo bihabwa umutekano uhamye nk'ibice by'Uburusiya mu byemejwe kuri Kamarampaka yemejwe n'abaturage ku mahitamo yabo bwite bigahabwa umugisha na Kremlin. President y'Uburusiya Vladimir Putin agakira igikumwe nawe akemeza ko ibi bice bibaye ibice by'Uburusiya mu buryo bwa burundu. Ni byinshi cyane bikomeye ku ngingo zitandukanye ku mutekano, politiki na diplomasi mu rwego mpuzamahanga ku kibuga cy'imirwano ku mirongo y'imbere ku rugamba. Mu rwego rw'igihugu amarira ni yose. Twatakaje umujyi w'ingenzi Soledar, wari ubukungu bwacu, wari icyizere cy'ahazaza h'abanya-Ukraine mu gihe twaba dusoje urugamba. Ariko ubu ubutegetsi bwa Moscow bwakoresheje ahantu nk'iturufu yo kugira ngo bukomeze busatire n'indi mijyi badukuremo, bica abasivile, bica abasirikare. Twavuze byinshi, tuvuga ko twemeye kugabanya ingufu zacu muri Donbass kugira ngo nibura turebe ko haba agahenge k'imirwano. Ariko ubutegetsi bwa Moscow twabaye nk'abo butiza umurindi, kuko nyuma gato y'ibyo bakoze ku basirikare bacu benshi bakomeje kwicirwa mu burasirazuba bw'igihugu cyacu, bakubye ingufu zabo, barica, barasenya ubuzima bwacu bitewe n'igisirikare cy'Uburusiya. Ni mu gahinda, ni mu mubabaro, ni mu marira, ni mu buribwe bukomeye ubuzima turi gukururirwa n'igisirikare cy'Uburusiya gikoresha indege z'intambara zimisha urufaya rwa misile zidafite tageti, zikubita aho zishatse, zirasenya amazu. Abaturage n'abasirikare bacu bari kwicwa umunsi ku munsi. Imiryango mpuzamahanga nimurebere hamwe mugire icyo mukora. Buretse icyo kuvuga dufite uyu munsi cyo gutabaza imiryango n'ibihugu mpuzamahanga, nimurebe ibiri gukorwa n'Uburusiya ku butaka bwacu. Abicanyi bakoze igisa na koperative, bategura umugambi wo gushaka kwica buri kinyabuzima ku butaka bwacu bwa Ukraine. Turi gutakaza umubare mwinshi w'abasirikare, nta gusubira inyuma tugifite. Muri Soledar abasirikare basaga 1700 bagotiwe hamwe n'abacancuro b'Uburusiya, ibigaragaza ko tushobora kuza kumva inkuru mbi ko baraza kwicwa. Ntabwo twe nk'abanya-Ukraine twagakwiye kuba tuvuga ibindi, ariko niba ubutegetsi bwa Moscow twumva, turabusaba kubwira igisirikare cyabwo kiri kuri ubu butaka bwacu kureka kwica abasirikare bari muri Soledar, bari baryamye ku nyungu z'igihugu, bari kurengera gakondo yabo. Turasaba ngo bareke batanga inzira nto basoke muri Soledar amahoro, ariko kubera ko ariyo tufu y'ubutegetsi bwa Moscow barashaka kubica. Ibihugu nka Amerika, ibihugu biri mu muryango w'ubutabarani bya gisirikare, muzamura ijwi ryanyu turokore aba basirikare bagoswe n'igisirikare cy'Uburusiya ku bufatanye bwo ku rwego rwo hejuru n'abarwanyi b'abacancuro bo muri Wagner Group. Ibi turabivuga tugendeye ko aho banyuze hose bari kugirira nabi abasirikare bacu.